takra ne eja kachi wo ye sumo wulu ewo akewa aka hwehwe mo ikume ni akewo aka nye mo ikume ni ahani buleke wo aba ni egwo wo senjin ahewale ekabale biko akeshi blofo baake about disrespectful for hosting the capital. We do not take the peace we have in Ghana for granted. We as traditional authority have an oath to keep, and it's to make sure that this capital is peaceful for progress. Do not disrespect us. Chano manyaba. Yeah, yes, All right, Obonifoya Iradon. And no more feno kofio. Anyone on the crowd, don't you? Person equal. Person no more ga. No to other one, no to other one, no more. No more about the one, don't you? And what's in back? Well, Osafo Nukpano, Very Reverend Glover Asante, Legis Superintendent Minister, Keha, the Methodist Church, consecute. Apostle Abraham Adumoah, Divine Healers, Leona Lebiene. If I in a reform.
Osofo ye bi papa osofo fa nani. Owe wo fio. Aha, nyumbo ajobo. Fema ke ni wo fio. Asafu ni yo ponfen heyemi. No wo local council of churches. I'm a reps ye bi ene. Wo Muslims New York ponfen heyemi. Ke ya wen wo na ke amba wo amenagbe. Alo na agbe Solomon. Wo municipal director Mr. Mohammed Ali lewo ye bi nya wo tware wa wale. Municipal Director, God bless you for coming. Let me introduce you. Masimoni Olidade Yemi Nyeba Blemasholo Olidade Blemasholo Nyeba. Here, Nyefana perform for 5 minutes. I've been a corporate body cell where Shine Lorry Enterprise. Ni Miss Dana Shine. Lenny represent Ameyebi and now try to wale. Iwo kotoka ni tele ashamo krabo ni tolomi wo kotoka ni tele ashamo eko enyo ete mi wo kotoka ni to silo mi wo tokota ni to silo mi wo tokota ni tele krabo ni tolomi wo kotoka ni tele eko ete amba wa blame ashomwe tita ngomi Krokoto aya bena sa mama Krokoto amola sha Krokoto aya bena sa mama aya bena sha Krokoto amola sha blame beni kuku bagi ake ko mebe ene meji hwemo ni asho Tete kofisa langa langa adede Shine the luxury Shine Radon hey Tita mommy Kanya wele ah didoko na wele de didoko na wele ko eba bagbala butu ife o ba chanu negbo Pagrolo butu Pagrolo eka kaya la luena kaya konsona lele sinawo lele sinawo lele Obligation wa irado lele sinawo lele sinawo baba ho Wanda Olidade ye ashike banke brema shamo ni mene ameni wonna alo wolle ne ni ya amefeni ni leko nko MCL la monu e kwa hiye gege onu pa iwo onaga afole me ibiete naga pepe
Indomie. Nagaini. And I blame my shamo yokome. When you take advantage of the good message, you say, you feel it, yes. No, we are getting to the end. All right. Jonifane, one channel no. If you make one equal, a welcome address. It can be come from Jelami. A you work bejigbe ahi. A you want nuhi. A you fale ke. Ekome fen ahi. If you make a she, you work on Katamanso, where Mokonido mo president na ye be ene. It's one after you be P. Now get the trial be our MC, neighbor our a goodwill message. Yeah. Baby neighbor our MP, I say. Kpone some selected few from the corporate body will also give us a goodwill message. So our MC is coming to mount the podium. The father of Council of State member, let us say. Kajaja no akwamu adontie ni ba papa me ni keleba lahu eba hawo na shewimo bro amani say Dingla Electoral Area Assemblyman Honorable Richie Mr. Abraham na tetete Nadmo Director KKMA wo for le chama ka ajinkwa le won eyabi ene le ji wo Nadmo Director ni se gbe kele ke jo mama egbe ke no yeli e governor say ke bashipon no ye energy andalo MP assembly members unit committee members no money damo jo mama na e o ko kata mo so fe na ni egbe Samuel Tetakwashi Martin ebo anu ne ke gbe na wo constituency e hu wona da lo le baba ko le hu wonu le hu egbe Nico Niga Her Excellency Madame Cynthia Komle Ajete Anunyangbomo Joseph Akwete Tete Nime Name Mambi blo ni wana ebakweshi Efane mimba nye di omanye Efane ye Heshiba Eko mefe mo Kesuo mo min penye fe kemba ngmene wo afiyeli ye na bo amone Iduma wo mahie nyolo na jian ni mi hanya afi aya de bani na wo afi na akplo Oti ni ma kefon ehie ye wo afiyeli emie Track akeni wa afe ekome ni nutumwe ni yo washipon jiano wakamacha bona ni wake track boen kema shibeni wo watawole Otine ke amlalwe otini ekefo ehie ni there is set agenda ametumo oko ka kuete Amlalwe
kwesang ni ina ke blema ko nehuwe shukwe maji acheme ke asafue amehia mehi ke ba shehe ni wo shene afi wo fe ekome de wo ake mahia nyelo na danlo ye assembly ke maji acheme ka asafue wo fe we akatamanso komeshishi Niji Ministry of Local Governance, Chieftaincy, and Religious Affairs. Ekukufo kekeji ake, wafen wo ba fe komeni wo chabona. Ni bi ni wata wo ni wo fe komi ketawo ni wonana ojogba. Tamo be ni for wiemo ke sheheni asane wo gbla no ya ke hwelemo. Kaba wo manpo e makpanye fai nyahani waji a politics yemi nyahani waji a politics yemi ejake kefe na kan to monene wo muwe wo ngblama wo fe wole ake wo gbegbe ne wonu sadin ne eyeje mefe afi ipanyo so ne Joji pa no pe ni wo ba ne wo fa he na ni ojogban meni nye yo jo na agbe kenye ba ye mi odase nye ba na ke afine Homowo at least jo mi gbe bi efin nu en ba fiofio wona agba ko me keke ni wo yo keke ja ke wo nu efe national security issue nse ne kenye ba na minority leader po e wi ake wini ba fin no bejeme no wake mofia mo wie neke be he na she asane wo bo mode no waje wo politics ye no fia no ni wo fio mi be na fe e ko me fe mo to mo be ni gan wie no wake gbla no ya ke hwele mo ni wata wo ye wo makpo wake assembly isene wo fa he na jinsan wake wata west biye e national mo ke ahu e ka checho ameha wa dedicated line ni baje industrial hub mi ni wananu papa ni wonu no kome ni wakefo wa hie ni no emoshi aha me ni tun onu ehe ni na me ba kwe na me fi awoji wo hilacha mo ehe no wo gbele na no ehe aye jeme ojogba the fine ye otini ehun no makpa ma bi fen afai wo bo modin ake wo he nu ketanka ke ba hilacha mo here man bi kanyete hospital e wo ba pa nye fai cha mo nyete nye ke hospital e aka aja anu e ja ke efe na agba fiu ke ha hospital bi e wo gbe pa mo je ake shewe mo ni ipon ke ha fe ke ko no ya ke hwele mo no o ba bo mode ni wo ke ha wo ma hi enye lo ke egbende fe ni sani amekwa ni wo hia mo ni bi afi hinoko ahawo ni amefi no ni nkegbi onaji nyeme cheme o ba panya fai ni nya hinme aya wanye me bibi ahe itake yi no ni wo yo mi ni ta flache efe yi no condom be no ba na oblanyo twa edomoshi no ewo be no ba na swane mle oblanyo ne ehuwe eyichi afe lasu be no ba na tun obe ni ejepo ye ni gan yo mo mi keke wo oblaye bi ehun amehia asangban ho eke no ya ke hwele mo ba e fa na ye fe kwa mi no ni keke ni nko man bi ake nya ha ni wo ke ko mefe mo achabona ni wo ke twa wo po ma amashi yes
benafe ni wakatwa wakpoma kemash wakbakwa majama ke oblayin ka oblaye ni yo maami hu obato wotwishi ye wani bi mo fere ye shiba mi numo ye mo ne yo abotoi mo ke ye mo ye sese oba na ke no na yo fe be na magbe na ka ibu aga mi na ke nte shin inaga MCA ni ba yue dabi bombo ne no botoi ko no ko ko mi no ko buoyi awie man ko me fe mo ke no ya e ye twa ni o ma ye juno ablawo wake assembly watwa wo faishi ake wo babo moden ni nutu mo ani yo fe sinamo poten aba ameke nipo ke sen ten nani wo hu asani wo fe ni wo ke wa wo babo moden ni wo fe ake amlalo wakpashi ni wana ake lelen ehwe wo school efio wana agbakome niga ake municipal assembly ni wo ba wa wakaba fo yen lo wa gadangbe efen ni wo jajeje ake bi ane wo school efen atun wo ganwe mo yejeme ni wona lake energy nyon shishihe ni ake wonwo wo ni ga wo ba pabo fai assembly enfe egbefan no ake no fe gan fen che ni odamomi ahawo efe ni gameyo shikwan bi yo osolomoje ake acho gan yejen be na fe ni Christopher akana wakusumi efe mo ake wo njamo be na fe ni ablekume hu amehu ameke wo nisa ahawo twa ni o manya bla wo fe awo yo twa ro wa wo MCE Honorable Samuel Tete Kwashimotin Wa MCE Radon yo obonufo nye Radon ene wa she gamanche eba kpo ni esumuake ekedan fio aha wakpo manche wabasumo ni ye be kukuo na emiye wo fe na kaniye ka wagbe na wabiye ame ye hwamo fie ku na gba wo dane ba ba wo MP be ba UA agbene wo ye foundation ko le onu wo ba launch ye biye ne wo gbene wo hie ni fe mo srotwi baba ho si fe hin na pa fe ye ko me fe mo mi no ene wo se wo ka egba ba ha His Royal Majesty King Taki Tekochu the second. Biasuma. Baby ni I'm a few observation. Papa yeleke bi ami no. Many ba damo ni tetotu na ja. Ame ba ngone keni keni ne. Ame ye ame ho ya ikoni. Ameke His Royal Majesty Obi abakpe ten wasu mara akpe ten koni mo fe ma na ke afa afa ko na oba media men na fa ko na me asefi o boni afe ni me ni ba je pon na ma ye ni po Nigeria ina ni man kra lo station no chame we fe man kra lo station no chame amemba koni adaga gabi abakpe ten koni amofoma aye ne gani femo no yoda se wosumono ka ke ni nta npa ko mi arun na dabi wosumono ka ye kengbe no moko bi elaje oba yo fi o laje agbo ito awo ko agbo no na agbo ko ye hina wo pa fai apele ye bi ene mo femo ni na obi ye ana le ye bi ene bana mi o chome ko no chome ni obi le yo
Many are found again. Therefore, Nanika, His Royal Majesty, King, Takitako to the second, Nijanyono, Epapo Machango, a guy here the Nikani Negrahale, Niko to work for me, Ni Adamo Enajan, a guy to go die, woman, in Amagota, Nimagalo, Asafache, Odia Sempa. Ni akpo ngoti akpo ni yi kankle mo ye sadwase ina ni English akpo ina safo che he na no bi song Ochiami wa wo no fi o Ochiami ago ni me kaname me shodi manche imaro okay when it ni kukwa ena Niga, can I walk about? You near I don't get you nearby Bumakala, the Kanaka Sunday. Hello. Hello. Agu. Name ga. Name the. Onyo ibani eje ametumi to memi amendani ngansin ni teto tuni di onyo ke eda ni gan ke gamefe ni ye ese ke ba eda mefe sin odogba pa chamoni mene to ke gan so mo ponu wati wo ni Nagbi, she if I feel no co, no what just she can mene. Kaya nano. Nima di kokrome. Akasi. Ake. Atake majien ekome. Ni mene. Po. Ke gamashien dianche. Efi ekome. Konu wofe woke wo yawomi. Nu woke twa gandang mi bo machi. Ni papa nu wota wo gbla. Abasu wo mi shi. Wanda ni gashi wanda leshi nyairadon numajo Twa Wanyaba Nilado. Yo, you find a wonder gaman chasing. His Royal Majesty. Kagata Jina Council F. Wonder Miss Babao.
ilaga makro ira meshi shi gameke lo pifte wemu jayo ni homo mi hu nka ko fada wo ke eyura don ake eba je esomo pocho ni ton ke shibife nye fane ye wote no ye bana ke kamoro ko ti bitire Africa most beautiful de wali ake wo gada menyo ni afa ake e da mo gafe na ene lage mene afa pe gbidi ye be ni kama chamber no ambasumoni amega me yacho koni gamanche aname ame woten akpa fa koni o hana no bi koni ba yu ka me wi ata koni ameba yo you find any watch when my here yellow his excellence John Dramani mama and oyelie ga she end legacy ka was opo my family money damo ena jang eba yue agbere mo honi damo ena jang ye mlawo ko here anunya gbon Joseph akwatetete le hu ye woten wo ke de jwa pele bemi ni ibane ko lehu eke ese yomo ni yo abahawo ye yura do ni takita kuchuru niji enyo gamanche wo paramount chief ko traditional area nefanye mi banyadi umanye engo na wa akemene mba fataneke program nehi efo na akpa keje bini yefa yi Homowo ye Kpone sinoni na ngwenene na kwekodan no ma command wo paramount chief ke chiefe ke planning committee ke hanu chumo kwakwani amechu onu chumo ne chun ake onu pa saneko na me yu ake kusungbo anu kwale ake kusungbo ni wo yon wan se ni ba ene itself as no ko ni wo ba kwenu ko ni wo nwo chokusun e wo machi wona fe ni ekagbo ajo wo eshishinji Apollonia City CEO eje Kenya ni nkele sane gba mi chon ke no ne na e bi e ko be Kenya British ni colonize Kenya ni ame fe Kenya man fe bluffo style no ake culture ko be jeme si e fele na pa ke wo wonye wo kipi
what tradition up to this stage. Ni ene wo forefathers. Jimmy ni wawo. Ni wona no ni wona ne. Ameka Kpone femo. Tuning no hani mene wo we ba se wono. No ngon na ka fi na hu e won wo ke sani wo fen wo fe Kpone ni wo tra Kpoma wo ma. No ko ya na blofo call to ake identity. Meaning ka kwe o abana ke o mene konyo alo ganyo. Esani wo identity en mo wo. Yue mo jiki e na pa ke mene e pie ni ko te. Yue mo Kpone take stage. Mene ko te so mo ko ba so mo ekpu. Alo te so mo ya plonia wo gamble malala fe laje. Ni anika ni bi Kpone ni wo be control ye no ni wo yue mo hu alo lala hu no wo ba ta sini no hu mankloklo yue mo aba take over lo. Fe sa no sa ni wo make sure ke wa identity e wo no sisi ni e machine ojogba. Ene wo ni ba 4 years ago sponsor me tenkete Winneba University ni ama kasega ni kenye you on this year I'm back graduate ni come graduate am this year hu master ti another batch no enke me 20 baya na ka oya bi eno chon ga no feel like sani o ya fe degree e ga mi o fa ne no ochi o benke wo ko ni wo chon wo bi ya ga bona fe ni ka ame ba aposa ame hu ke ba wo pupa no number chon wo bi ega. Yes, development is here wa NDC wo ba power wo yu ake ka wo ba hu wo ba tun no ya nutumo ni wo wa Ghanaians wo le John Dramani Mahama hu tena ene wo programs bi ye ni wo ba fe ni wo ba ne no ko kwekpo nkata ma se obe National Health Insurance Office ene he wo wonye he ni ngo domo na echen ababa ma office ya ko ma na mi ameha wo ye kokompe mada Paramount Chiefs ko nu pa ke MC ishi aka ni aha wona kan egbe ake wota oshipon na ba ma office ameha wo eche kra na ameha wo shipon 2 plots. National Health Insurance be about question ni eche ambaba na amba cat sort. Ene tun aka ni BP ni baba. Now ogbejegbe ehin ofen wole. Si arrangement bi hu ye. Urban roads ye no ni ba tun. Big push ye no ni ba tun. What drip machines un ye no ni ba tun. Highways un ye no ni ba tun. Ofen wole ponkata man so shikamo. O consensus edana akpa. Kejo igbi kagbe santao kenye zenugbe fen ke babie e we hani development e she boni sane eyale wo municipal status any wo your resources ni ba e she wo ene he wo yue he akesane wana metro ni last year November previous government am elevate wo kete metro status si bia na any parliament ba pass LI kuni na kagbe na aba no hu wonye he ni he mo ke yeli ake ke parliament resume October wo ba nye no he bona fe no na metro status ka wona metro e ka opportunities ba ba ko ma na mi rose fence aba fe fen aspa no le ba le automatically no ene hu jino ko ni wonye se wa wo he mo ke yeli ake no fe no ba aye mu makpa fai o blayi hinka blayi ni o ma na mi e wo fe wo so mo pon ojogban pon from obi ji wo no ba so mo akeka no ya sani eba pon ke popa no fe no wo tanshi ni aba shishi wo tanshi ake o party ni wo believe in the lo ba ya other areas ni ba pon alokon katamanso no makpa ni fai keno ko nianu hihie anya chi anya benka wo e hye he ko ni agbene sane wo fen o chaya politics can fail election and vote to pay e wo gbena agbene no ya
Jino ni ofen wo ba kwe no. No ma bi akemo femo. Ofen wo ba fe kume. Yes, corporate social responsibilities. Here wa ngodomo na court parliamentary lands and natural resources committee no. Wo fan gbe. Ni court mining areas ona okadi ni bi na fe. Ni bi na fe ho mlana. Ni akenwa me ni yo. Any acclamation against your mining. Where no kotomo alternative livelihood program ni amlalo en fake and wa nakama areas abi dani where fund mineral development fund ni no ho asset aside na can develop nakama areas no wo bi ake company se ni yo okupa no sani wonye he especially TDC when you manchame you and I'm a color was one one say, it's a hokoni sani wakamatashi. One afeni, I can no coupotin, I will hear. Koni 1 hour was shipon, he said. Kawaka wana buya you keke, come on, small nebafi. Kesmo fee, she any wash sani no cocoa ajemi. One afeni, one watch our ma, womash. Why you can hang will not disappoint you. Thank you very much, Radon. Tawani Tanya here. Wama here yellow His Excellence John Dramani Mahama. I will you one bravo for yellow go by you ever to our plan. What be a no for your yai. What bravo when you ever you. I believe I'm la eye monita mo enajan yan shona magie fe ni tuashi amli ne ka monita mo na na ejapo manemi na ho eye bi ene honorable Cynthia Komle Ajete eka e ba so na ne ba wie eka den abawo abiasuma den koni e ba den jo mo ko ni ka chuni dale ba fe no hu e ba ke Ghana most beautiful be yake. Wa pa fanya de ke bia ne afa wo perform bi no de osabuki. Koni eye amenaja ni ameto se ne bona me fi oke ame fi. No one for one de one ame fi no go neke. Ame fi ko nwo kwa. Me na me fi no na TV mo na. Nye ba fi. Amenye go na me ke nga wona kan no he. Wo Ghana most beautiful money you Ghana ve Nigeria e ba bi ene. Over there be Honorable Cynthia Komle Ajete unye mi ngeba no ko ne ngeba nga manche. Wo be afet wo ka ko me lo for die enyo. Wo gba nye fai. Ghana most beautiful for be here. Ameka me na me like biasuma e ba bi ene. Ni afa ka na ngbe sana mbago na meka me aba chole. Mo wona dan lo enye ba no amembole ko ni amenga wo. Amembole shiko na amenga wo. O ba mi na Cynthia Komle Ajete hu imba wa pa me fa eni je so ko ni wi mo fa fe kuti o ne ka me fo mo ni wa bi agba mi abuana ba me honya le fio ne ke wo Ghana most beautiful man da mo Ghana da me fe na na hegbe ni ba wotin no ponyo no woni da mo amena de do sabuki laji moni enya da mo amena amege fo woni ne no be ameno member of Council of State Honorable Cynthia Komle Ajete ba ko ni ba nga asuma egenewa wede eno oba bi ochiame fa ko ni boni ebe ha wo efi ale kan ho no
no. Ghana most beautiful be I'm a war. I'm not gonna make a war. What's the hand of come on in your record? You might have one blind be here. Be here. I'm a trouble. No, I'm a hour. Drag what's the way hand of come on? Represent the Greater Accra. Yeah, Ghana's most beautiful me. Or find a one pafai. Ni nya vote anya ha leja ke boy one modern wa. 4 shows na fear. E win best performer shenyo. E one panya fai. Ni nya for oshiki anya ha le. E one find a ke work be program na. Wababa round. Konu waba he shika fio ni woke. Support all right, so to vote for now, Ajoko, you dial star 713 star 13 ash. She's number 14, so you choose option 99 twice. You select option 14 for Ajoko. You choose the number of votes, then you authorize payment. One dimension, I mean, you are done. You might join me. Why you need a boom? Ghana me kwa why you need? Ga Adam me why you need? Cynthia, no comle ajete. Le ho ba ko ni ke hwe wi mo. Wa Royal Majesty ni take the second ke shishi wanipo ni ji ku efe woche ke shishi bi agbene wo MP ke shishi bi wo mayor ke shishi bi ka agbene Holy Ghost fire. Agbene woname ka wonime. Kenyeme lo ye fe mi mamanye. Kenjame wala me mi mamanye. Engona. Akamene gbine no. Mi ajete bi komle. Kemi inye nweki de dama neje kojowe. Mene gbine no me I want me member of Council of State. I want me member of Council of State keke shiake lo ye feni organa ne kenu council women swing me I'm a national president agbene Kahupa. Kahupa is a French name. Means African Confederation, Organization, Professional Organization, Artisanal Fisheries. Lahu, 29 countries by Durbar. Niji majinyo menyo kene na mefe kome Africa ne. Lawa yemi akagana sanana president ni badomona. Lana vote outside there 29 countries Ghana me ye first. Wakaba Ghana miji by international miji I'm a president. Chwadowash komeko. Mane gbine no. Impapa wala nyo tomo bani ye le charge eche. Kanye wala yo wo fe lo ni wachuo shaka skubi biona wo mi wo mene na ni se mi inye me fe kan mi papa ni taki nta ofa no eje
the second Echulu Kanipo Kasibi Kasafacha make a manya make a lawyer Kawala me fe Nyawami Mada wa papa John Dramani Mama Niti wa president in Ghana she Aka wana wamine me did the first lawyer now wami a member of Council of State wale me ka lawyer nya wa twa wode no wada John Dramani Mama she awako ekodan shaka estuma wa wale me waloye ka wale ma ewo no amakpa fa nya wa mi wada wo shi inshallah wa inshallah wa inshallah wa akani shoni lowo ni wana owula yemi wana doctors yemi wana judges yemi wana presidents yemi wana police fo yemi mane John Dramani Mama ekwe ewomi wana ewomi ne ewomi keke she ewomi ni makwa shona popa no fe ni ogana ka inland 5 nya wami ni madalishi she moe ni bi foji ni waka yawo na yi nya wokpa na ka nga shone nyana boni lo fe lo jepo ni waka ye Homowo wana watile wana washoyi lo ni waka ye Homowo fe wana ni lo bani wana scan waka wo kotoku ya mi ni mene waka ye afia na ngo no makpanye me wala me fe galo ye fe fai kama no wu alonye mi yawo ne kana ko fon yawo kala yue woni won sho ne kashi e hawo min danye si mane gbene no school na ma atamisi no na ka ba ha wole me kalo ye me no kakase ni mane na kanchue na yusuwe mane ni John Dramani Mama bane mane chuwa abasa abagblena nye committee na fe lo ye feni ogana mi pache no wanye me wala me kenye me lo ye anti Elizabeth no mobie lo yo fe lo yang megbe wala nyenye ma megbe wonya suku wa kaseni ka wo pa ho aba pewo aba wo certificate bona feni wa lo ya ni chimo eya hie ni wo ni chimo na naboni wo ni chimo shikamo yo ha agbene mi hani nyele pon wo petra ba shini mbane mbomode petra eba nko sanfe tompe ko mi tani dani maka mi chu ni chumo gbena wo ma ye tompe to monyoma bona feni wo le me na me na petrol na me kayawo agbene mi nkwe nke president ewie imma hale nikpo wana landing beach boni wala sha kenye di na gbeka he wo wanya fe landing beach hawo ye laluena koni wala fe amenya melia aka wa landing beach ne koni no fe no fe fine no many ta wo shmo ja here mi panye fire Holy Ghost fire nya pa shmo ja ita bona fe no wakati woni no wagbena ja ndo manyaba yao ona bo yao chari wa wale yo boni wa honorable yahu ese onye fire yeshiba mere wona gaje na ne wo akata manso ka fla nga che ye meje pe twa ame wo pa fajo ba no wa fe ni vie fe ya bona fe ni wo gbe na wo ye bi mo ko me ni ji akenye ba na bo ke wo ya fe wo ka aya wa kwamu bi agbe akwamu dotin ni ye bi ne e ba yu eshi je na ye wo ba pa fa wo che Dr. Jonas koni eko abagbasa ne ko Kpone le ba wish mo Jonas le ba nya to de wale e ko san le gba kagbe na no pe akwamu adonti hini ko ba wi wo pa fa shi ba amni
no ne baba fie he hia wa aye wi mo kwa afio no ni sa dan afio no ni hi enyo fe hi shi no ni sa no afio kenkele microphone. You find member manje. Member wo fen manje. Yo wo hien le pi. E fi anke sanjien ye share yue money ni tetotu ke ha wo fen sanjien ko me jepo e mi. Wo ma fi le short keke ni wo fen wo nagbe ni wo ganu chuma chano. No ni yo meji. An wo nu hia ke sini wo bua e bi ene wo yinto ni wo ke bua na ji ake. Dana ba gbe na wo na foturu krede ku ni wo kenye wo ke wa school bi mina wo to ne gen fruto ne no ni yo meji nye ba na ke blema ko wo yin ke ko gon ogbe sipon kan je me baba o ene he wo cheme ke wo nyeme oku aji no ni amefio amehu ojogban ni ye ne kan hu mo na mi no mi amena no ko ye na ke kwe wote me ku me get school wo bia no ba na ke shi wo bomode school ya mi bo si me baba o yese na gan no ni sani awon ame ya school eko amenya ame ya ejake siponjin ni ake huo efi ake alma you le plane TDC e fe ode e ko me ni je gbe papa no na me ge he ode e ko me won egbe no na me chon na me ge he wo no ehi ene wo wo cheme ke wo nyeme na ego na hu shi won to ni TDC ale ake ye be ni sami wo aba me mo no fe no ni ji woni ni TDC ngo ye mlagbe no ye gbe kokro no won ni ba she no we let them know ake will soon come to them no ni fata ni je no bia na insure me we fite no wo cheme ni ya wo ni no mi ana lo fiofio ye na ho bena fe ni aka wo bia school ga onye ma school la bia na su kan ya won show me no go ten show me e fi age logo kula ben show me e ba to bua onda no wa na fi ogo ene ke ni bi kro comment ni tete otu esusu ya ke ba tashi ni wona nwo hu wona wo ni waya alogo te wona lo ni e ba tashi efuru e fe ojogba no ye ne ke fe ni fe mo na na eto ni eto foturo de ba wa ko ni wo bi ni sana me ya school eje na ga foturo me ne ke kwa me ene je ni tetetu taflache ekotokun ni ne ke ni ne ba ya ni ke wa wo cheme alo wo bi ke wo nyeme bi na fe na me nya me ke wa me bi ene wo ke asafoji boji o clown house se ni yo ma mi ekoji o won pa fa ya ke wo fe wo go ni ya mo mi corporate body se fe won pa wa go wo fe wo go ni ya mo mi be na fe ni si ni wo ba twa bia na efo ojogba won na ska wo mi be na fe ni wo nya wo ke wa wo nyeme bibi ene ba ese nye twa no ma nya ba hiao ni Dr. Jonas Oluwadon Blafo Chonoko, brilliant but needy. Brilliant but needy. Bamo ya jeshi kama ga dwemo. Shi agani follow ya na shika e wonye school ya. Ro wonumo ekpashe na ke wo fe ne ke ni ba wawo. Akwamu adodi ni mare ba yue. Shi ni taki ofa ne shiba mlin. O chiame. Agayo mo go chono ne shani ndi. Obla hie ga me na gba ja ke se pe ne ka me fa gbe na me ya brochiri ni ji man se be na ba she wo koyo lele ma mo he ama akwa aba ni ji asha te shikpo no ne ke ko ba mo le ne yo she ye ga no me sumo ke ba ya ge wo yo ga ka dangbe ama mo alo nya ba ke ni akwa aba aje ye jeme over the obla tai ko me adan yue mo ne ameka won na ko ni ke church ame no ne she abia sumade agake wa chuno ko ne ame pero wa she gash kono langma nya bake alo mo e ba nwu amena no wonda ameshi obla yin bi awie mo ne
Ni fa de ka wonui akwamu ba wieta obache aka ni do te ba wi shika yo wache moko no le la ka etu shika ni jogba le amagbasane. Thank you, Mr. MC. His Royal Majesty, Nidete to the second, Bomanche. His Royal Majesty, King Tekite Kutru the second, Gahmanche. Nananom, Nime, Name, honorable members present, government officials, the clergy, distinguished invited guests, friends of the media, all protocols duly observed. I bring you seasoned and warm greetings from Akwemu, the overlord of Akwemu, His Royal Majesty Odenahonko Afakoto III. It is with profound honor and heartfelt joy that I stand before you today as a representative of Akwemu to partake in the auspicious celebration of the Homowo Festival, an occasion that powerfully symbolizes resilience, unity, and the blessings of togetherness. The bond between Kpone and Akwemu runs deep through the roots of history and tradition. It is so cherishing that the sacred stool of Kpone was masterfully carved and gifted by our forebears of Akwemu, a symbol not only of authority, but of the enduring friendship and close alliance that exists between our peoples. This tool represents more than leadership. It embodies the spirit of unity and mutual respect that has bound Kpone and Akwemu through generations. This Homowo Festival, with its joyous dances, spirited drumming, and thankfulness for a bountiful harvest, is a vivid reminder that prosperity and peace flourish best when communities stand together in harmony. As custodians of our rich cultural heritage, let us continue to nurture this alliance, promoting solidarity, cooperation, and shared progress. May the timeless friendship between Kpone and Akwemu inspire all who hear it to celebrate their differences and embrace their common destiny. May the spirit of Homowo bestowed upon you the abundant blessings of peace, health, and prosperity. Together, we forge ahead. Unity in tradition, strong in fellowship. Afiu Wafi, happy Homowo Festival to you all. Thank you so much. Yo, wonder I don't think he nation. Kaya akwahu. No, eno she inyemi no akpo achani chumono. Eshibamle. Yo, eno chono yado. Akwamu adonti mankrado. Nana Dede the second. Lenny Ekowa Yue Blechane. Anyway, share Abayue ni Tete Otu Foundation. Akawawa School B. The film Akashi
wabahia shika ni wakachu ne kani ne nyumodromo na wahie ena no bibi yo wamwene ni femo mi no ayi washe wasumo waftenya bepie no mo yake a town a school be a traditional area shika ni wakabaje no tumo na ehie 100,000 niji wa blema 1 billion pe ni wakaje shishin wa hiyo wa yakashi fese bi beba fatai ni wakaye wabua wabi ene wa share small after be pie hena no bi ni eba peshi ye bi ne obasu mo akeshi ameba pledge noko keha woni pon benafe ni wanye waje ne ke nuchumo na nshi ko kwe wana wabi e komeni ameyi obonu fenfel me komehu damojen na me to amehere ohye no ya washika ta omo mi e obasumoni ohye ro e ameba be na memba efe me ake ene wahye niga eta obi gbafi o shi ba mi nefe gan fe manche obasumwa ake wo foundation ne eje shishin kenoko no obasumwa no ke egbe aha woniga ne ke wonoko ye wo foundation hi ke egbe na be ha wo a closing remarks keke wo ke no ne hwe echa no Yo, MC, Oradon, to one of you, I nigga, they have a gun fetcher, Kebaso, ni big bay, the batchon, Kebacho, the foundation, Niji Nippon, ni if he ever, if I pledge 20,000 Ghana cities, ni Ikewo foundation name. But in the Chamano, in a Guillermo, Baby Bay, Kuni, Wakafone, Abiasuma. Ishibami, Fobiam. Akago. Mincho Higbeneno Kenda Nyefeshi ni Wanuchumo ni Wabachumo ye biene etino Ojuba. Wanda Bolo Mau Eshi. Wanda Womanche ni tete otu Hushi. Akeshi Ebuakbona. Keha ma tra keshima. Kadangbe nyeha ni wafia kome menegbene no agency ganke Kpone efe ekome cha no manyaba Yasuma Oradon MC no more way no eh yes ba mo fe wo ba wo no what back over program na so me ake His Royal Majesty ni takite ko churu the second ewe no
Iga Yualadong Eka waje wani famous shishi Eka wa eyeshe ojogba Wandalashi Jogbang Kewa ise kwemo Kechakpa Ni ekeba Ga Kpone Wahiwa wa yake Eko mefe wane Kpone baya hiye shong Biasuma Numwa Iradon Yo Obonufue nye Iradon Anyone share One child ni fame no Obonufue nye Iradon Ni tamo icho yen yue Mene one launch ni Tete O2 Foundation Ni Wo Gamanche Kenokwe wo Foundation mi Obasu wake ni Wena no bi MP MCE Ke Ena no bi ekome Nkeba inu chonu ene chame Be na fe ni Aiba yabua Wo Foundation Yo inyaminu Iradon Gameke aye fe Eni washe Watashka o fotremi Watashka o fotremi Ni ke ake Corporate bodies ni oshpo no Nkeba ke Oshpo keje shona Ke agbe gosh fe Ile to shishe yo Ene yo company eko ni yo Apollonia ame wawo jogba anenche Ame he wo no fe normally Ama mo school tree ame hawo Ame fe ni bi sort ame hawo Ene wo ame board chairman ye bi ene Ni ofero le ake Mr. Daniel Akote Tete Ofuole kuku danti ye thing. Oba pele ne ke bia ne ke de twa ni ego abagbasande. Eye yomoko ke hewo. Bo fe bo ni fie adidon ke no go be edenkura eposa. Ke so se eposa edin. Wala aba ko ni beni danti ba ne. Ikanyage apona city here. Amena ndalo. Monuko Ghana ka Kenya fe no ye bi ene. Dani danti da mo amena bi ene e ba ko ne ko anno ya jing ilaga le sumo show showman de ba mo ne ko yawo bo fe bonife ka fe ko de mo boni wi ba fe dwe mo danti enye honorable atiapa ka honorable ko teting e ka ime na chin bumoni e chega chichi Danti leba ewe ni fe keke fio Obonufue nye Iradon Hello Wani boom Wo paramount chief ni Tete O2 ni ji enyon ke my onupai ni me kename edomi wa ake no poten hewo ni to neken gbine wo ke time tuni ni pa ko wo se kunle eni ehian wa eja ke ito ni ke onupa ehian ka Sanaset Foundation Education Foundation ne wo pese po no wo kwensani wonye wo fele mlami
shi edo ekunko ni tai adumwa ni eshi ewo ye hijolemi ejake eyino wodun wuko ye kponshipone no ni duwe wo yibli ne fitahe hewoni mle chwane mi humba domobi ene no won domobi ene ya Polonia City na ake amebo chiama engona ake ni ito ne hie wo fe wo support le koni yitoe aye emu Yonifane eni washe wani ikpo numu etashi sechele no ibashi eseke ni mankrado ke mancheme ni amekwese ehale no wani ikpo bawo no bena fe ko ni mankralo ke fabi achano wo fe o bateshi wodo mo shi bemi ni ikpo wo no what means no go when wo bath yes ba mi wo no yo obonufo nye rado aha ife mi akeshi bẹ́ẹ̀ ni numu ẹ̀ta lọ́rọ̀ ẹ̀mí fẹ́ sani ebo ní wọ chair court wọ́n numu fani ló channel. ne wọ́n bẹ kò ní wọ ẹ̀ wọ́n numu gbẹ́ ní nkyẹn náà kyẹ́mi ndekẹ́ ń bínú ẹ̀sán ni wọ́n fẹ́ lóko wọ́n sẹ̀ kẹ́ ń bẹ́ẹ̀ náà kẹ́kẹ́ ìwọ ni wọ́n kyi wọ bẹ́ńkẹ́ wọ́n ní ipò ìhàn wọ̀ support ni mmẹ́nẹ̀ wọ́n Polonia City eba. Akeni onupa ekeko ya dun yeshia okpoti eka achono chomi hewo ebe fel ake ponfomo bi backlash ni wo kwa koyo mi ni wo pagba ake man me aje manse na me ba wawo ni wo fe neken foundation ne ya be ni wo denche wo fe noko ena hewo in here 20,000 Ghana cedis ni waka support neken foundation ne mo odangba nyumbo ajobo wa na monkawa who will receive it wọ́n bá súnmọ́ ní afábokome ní eba receive káàṣẹ́ yẹ bí ẹ nífa rẹ káàṣẹ́ yẹ bí ẹ náà wọ́n bá súnmọ́ ní afábokome ní manklado ó fà rẹ ní ó tí ó bẹ́ẹ̀ kẹwọ́ yẹ bí ẹ ní ó fà rẹ ní ó channel. Eya hemoka ile ake companies bi ye bi ene amonupa ye bi ene shima fe correction wo MC akombe yu ake neke bijuno ni wo yi one 100,000 per da bi je na kan eji hian shishwe mo yu mo ni ye hemoka ile ake efe mistake Shikani watawo mwene gbineji 2 million Ghana cedis. Aloje na kai. Aha. No FA mistake. Wo correct it. Shi eko kwa nini bane ekame pinye sekeba. Ni kwa energy no ni sani wo fe mlang. Eja ke jila wo yo bia ne. Ni ko ye jila
be na ka yo jela ehihia wo former honorable eke nsumo show dabi no fe no ni mfio ke wo nyumo hie nyan no ko beni adesanko ba nya mfe ke nyumo edrole no mfe correction no me panya fai no ni shishi ni waje ne ka shibe ni wo ba na dwemo chake mo eflo eshishinji bofe bo ni wo ba na ya bi enmene keno ni sana ka fe na ka fe wase ka wo ba sani wanye wona no ko wo twa ke mmene gbine no ni wona no ni wo ka fe ni alo oblai no ni yo je na kan eja ke ka ye ma oblaye ko oblantage future ni wo ka won fe noko ni wo join oblanta here e ba yan ke wa kashin wowo ni school yo ne je mo fe mo cha flat mo fe mo na scan ke ba wa alo ke ba kwa bi ne ya school ni wo ka foundation ye gbe ke bi ni le ni abanya ham scholarship shinoni do mi kekeji keje bia na kan ya popa no apolonia na kan shipon na fo ke foshin ke high school we mo basane ni konye na ji ngene ko te oba na ke an croach shipon fe no mi appeal ke ha wo MC ke wo MP ake no fe no ni yo shipon no ni ji school shipon ke wo ntu e ko kete hu eden chesa na kumo ka shoshi ko ni wona heko ni one ma school ni ngmane ke government ke no ko mba ba ha wo ama school ya hu ama school ya shipon no mi po nu pa afai mi pa hin meji afai mi pa wo MC afai akeke be she ni sanafe no ni sa e kana ni amashi e ka po no ni moko ba yo etu e ja ke wo pese ponda fe ni wo she no mi pa nya fai ya heshi ba mi fio kekene ke ba fita hine tano manyaba. And then for the sake of those who cannot understand or speak our local dialect, all I'm saying is that I'm appealing to you. This foundation, we have a lot of factories, we have a lot of companies on our land. This is the time we expect you to also give back to the community. That is why we have set an example right now. So I'm calling on you that Kpone needs your assistance. Kpone needs your help. Please, with all humility, come on board. Let's discharge our social responsibility to this community to build a better Kpone. Thank you. Thank you. Thank you. All right, thank you so much. And what's your favorite presentation? Ke ha ni man klalo ke ochiame ogli. Oh no be no ma you no you no you mo beef here ejaka jena machine ko ni mo ko hwanya ba do machine ko ni no ene wo ken ha ni wo fe noko ni ba ha ma no ya ejaka wo ya bi esa ni wo ko ame wo se sane no wo ni mankralo ko nukpa wo ken wo nya de ejaka wo hiyo nye wo hiyo ake no ni sapeji no ni nya ka ba fi nya iradon if I na ko be fe me nya ko wo brother e je ka iradon ale ka ma job wa ta manya ba ya o fa no iradon wa denche no mu e ka shika eda no wo hiyo wo ya ka shi aka gbo agbo baba no wo ba ya weku ya mi hu ni
wa go fi onu waka wo foundation me kojowe bedi akuwe sanshin ofosuwe antiewe apiawe ni nuete aklotiawe nuete chewe ni dunwe ke ajemawe no if you am yakashi what je wo foundation shishi to mo be ni numu ayu what je nutumo nshimla no e hani ene ya pese afi o bia ne wana 40,000 ni wagbe kuna shike nu chonu ba ngbe mi gbe wo ba cha no ye pa se be na fe ko ni wachi wo benke no waka egbe ba wo former MC wo former MC ke e ko ba yu e pa se yo obonifu nyeradon eno wa she ake shida asa ni ajo mo ni dashi ye woni fe mo na mi ye wonu twanu e kome le no ji wa media committee chairman ni le no hu e player ni ajo e efi o mi akeshi ye fa ne wona wonu ake wo MP le wo ke ba 10,000 nyo twaro wa MP apia obi ehumba apia obi ehumba apia obi e kan ba 1,000 nyo twaro wa me ameba 1,000 apia obi e ba 1,000 bedi akwo ebi e ndomo bi e mi kwanye inu twonu e ja apia we e twon show fi o sane bedi akwo ebi e nye onye ba twon show no wo mi me bedi akwo ebi e ka gbe no teacher we bi e inye ma ase nye wo nye bo amode ni nye ba fi anoko wo media committee chairman teacher ni bote Kofi Frankwa e ka plejo emi e wo committees ni akwa me ni amenyie mo kamelala ke ni bi fe te lojugba ero wa se teacher ni bote Kofi Frankwa oyibi gonte manche ke nungwa man klalo show no talo legimoni badashin e hawo Mika nya ka Jamestown manche ni asko ka Jamestown makralo ni ogasios amama ye bi ene enye yakpo shalom oiradon efima ke wo BFT wo ma fele o ya ni wonye wo ya efima ke peleju emi planning committee ke hena no bi fe observation ni observation wo fe wo fe wo ya ke be oba ha awards na ke motivate peleju no wo fitembe kwa wo ba cheke buaje rep ye bi ene ni ba mu chi rep ye bi na ba na mechi ke benke ni wonye wo failure ya keke wo dash be wo gbina buaje ke ba mu chi kanye rep ye bi ene buaje ke ba mu chi buaje ke ba mu chi buaje ke ba mu chi yo ne fara kojowe e ba hawo 500 kojowe e ba hawo 500 sanshi e ba hawo 2,000 bede akwo bi e mi ne fe o mi e kojowe ba gbe yi e fe 1,000 if you are na che be ni a che be madomo ni ofo so obli na dia what about 1,000 education fund say no ofo so obli we ku e what about 1,000 ni ofo so obli e we ku e ama 1,000 ame ba 1,000 be dey akwo bi e kojowe egbe sky e fe 1,000 no efima ke kekele wo ga shida ni sa wo ko ha chofele mani bo nwe ne bo spon ni enwo ngmene ke ha wo
If my girl fine wa yo that's ake wa fi FA for Ojogba. No Ogashida Bahanle. Get you say Ogashida go baha. Boom. Manche ni toto 2 the second. Ake won hegbe kegbe na. Ni when you put no 2 FA together and when you work bina. She. Naka no ye jame hu obada gamanche shi abiasuma. Ake enye bawawo. Wonyeme akwamu me oni bawawo wonder machine. Maja cheme New York Traditional Council FA wonder machine eh. Woku onupai both alata ke Joshi FA wonder amefe amachine. Na gbe no kra wo ken hamam bru bi fe. Wonder amefe shi. Na kan no planning committee. Wa chairman Josai. Boche wona kelele afie ngeme eminufe ke nyebe tono ni koyo ntwale ne agbeji. Ebomode wa deje wondale shihu ake enye ebomode no wakashida ha mo fe mo wo ka wonu ni ebo kogochoko be wodo po indomokpo Traditional Council na dia no wakenda mambi fe ashi wojo shikalata keke eno chamo niji ho ni bane ochie wake kusu egbeja no to baba na agbe niji wonyeme akwamume wabawo amegbe jogba denche efuma ke wo kape ebashe ni ifite benkwa kenkle ni yomiji agboni yomi ya moni e first ye plejo emi ni menyo ku enyo ni achuzuji boaje ke bamuji no second place boaje second place ke boaje nyo ebi ene second place boaje bi enye radon but obviously ke bamuji ebi bamuji the very well organized organization need plejo team afine plejo 2025 bamuji ama me wo cup wo ke na nwo plejo team se fe ahiwale agashi wo se amo me sam he Ojogba ni amefe very organized ni wo plejo ya here fineke nya ni wo to awon ke ha bamuji Jamestown agboto bamuji bi enye radon yo ni teche ni bote ko fi franco o radon ene wa she no teche we e ba wo 500 ne fara antie we ameke ambe ba ha wo 500 bis wo mada osofu e fe shi osofu e ni ame ba yo ni fe mo yo dase mi na ke wo Methodist osofu e tashi lololo ni jile ta lololo e ba wo closing prayer ya mumo mi osofu e tashi ake e wo closing prayer ene wa she wo ngo shika lololo wona ake shi beri aku e baku inu ko beri aku we aje man we ni aje man 1,500 ame pledge 1,500 ene wa she wabaya wokuya mi ni wongo shika mi na ake envelope ko mba waka egbe ba ha wo Methodist osofo very right Reverend Glover super legend mayor ya Methodist asafo emi fe ni duwe ba wo 500 wo sofo ni ba ne legend mayor the father gbeke ko ya bi ene e mami e la aje no e tawe mami Reverend Amachi le won ya bi a Reformed Church yo obo nu fi on bani 5 yo ne wa je hihie wo fon ni wo che ofeche mu anwu e ni eba wawo kaji dani wo wa sole Methodist asafo e bobo ni nyele le na oje Kpoma
Kpone leje Methodist asafo e no wakaji ni mbashi ne akawa do kotumoneken Methodist asafo le onye etashi konne no mansina asafo e won aneshe ni ofosu obli won aneshe de aga Methodist asafo ni ji mansina won wo ba ha 2000 Ghana cedis nye fine nye ha wosolia wachaka wonyo won dabushi kada shishije kan ha omowo ne okwewo no o ha no fia no eyo manye ehawo menfe na afoni ni acha me mo fia mo ni jagba fami na ameba hwehwehwe oyiwa adon nu ncho joyin e wo shion o dro mo ko ni nebulu no ke momo wo mi nke wo ba won soli na kan ni e momo wo mi ne jala wo e wo shian mi Amen. Oshina ku akaba ha mo ku akaba menfe me ni jagbe fami na ameba ya omo wo na ewo ka me ya nu ncho ola ka ma ya hwehwehwe Amen. oyiba mo ke omo ko hwele mo ahin wo no da wasa afi ne ke wo pe e wana he wale koklo ni wo ke wo gbe no wo solemone ye wo nu ncho Yesu Kristo ba mi amen Amen. Amen. What's up for Radon? You find the announcement. Alo ada feature ni yo diake. Methodist asafu e ke presby asafu e. Ameke wo homecoming. Mo fe mo abo wo de ni ba so mo. Ke o ba ke oni de fulu akaba. Baye asafu e afi ojogba. Eni wo se wo ke egbe ba. Wo ke egbe ba. Numo teteleno ga wulomo ni etwashi ni wapele Ago mi pa fa mo fe mo no do mo shi tashi no do mo shi mo hu son shi le ka je na ka o ka ye no do mo agago twa manyama wo fe wo gbe ko mi lele no ni wo ba fi ne e ko dan tie ne toko kra ye no ni wo fi ehi no mi da nyongbo shi ake pon ke e mama papa ni ake hala ke ebu kemba no mo fe mo ke ya wo mi ni e soli ke ba ka shi ko ba ti se soli mo pon ke je 25 ne ke ya 30 mo go fe mo ko ni ja de san e ya no e take e fe na ni ye 25 ne ka ta 30 mi yo wa won pa bo fai wo ke no fe no ni laje ye po ma no ta ma wo be ni ba se 30 e Bonfe take eton Dubai. Agago. Cha manyama. Adama mi ne so wo yi. Eso city. Yeah, mango egbe na ma po me fe age mi pa nye fe fai. Lele ase gonti se agmo po. Ni mi ha ni nye fe nye le age. Gawo e leji pon. Ni ponji gawo. Ni gawo e bofoni ni edomo pon na. No mo fe mo ale ene. Shina gawe je one ye divine angel for Kpone traditional area. Eji bofo ni domo ma na ke ha Kpone fe. Mo fe mo no ye na agbagwe. Na so twa manyaba.
Kima you know, when he me corner me what you show.